Ikaze nanone bakunzi bacu b'ISARO LIFE TV, twongeye twagarutse. Iyi niyo video tugiye gukora ya mbere ijyanye n'ibyo kurya, ariko twaba twahereye ku kintu kijyanye n'amandazi ari special. Amandazi y'akataraboneka aha ngaha ushobora gukora akaba yamara nk'ukwezi. Nk'umubyeyi ugira ikibazo cyo kuba ategereye ahantu ashobora guhahira ibintu nk'ibi ngibi bya bakeri by'amandazi n'imigati, ushobora kwikora amandazi ashaka kumara ukwezi mu rugo nta kibazo uhura nacyo cy'irindazi. Turifashisha ibishishwa by'indimu. Ibishishwa by'indimu muri kubibona hano twabiteguye, n'ibishishwa bya orange muri kubibona nabyo twabiteguye. Hanyuma turifashisha akandi kantu bita ihiriki, niko bakunda kukita, bakita ihiriki cyangwa cardamom mu ndimi z'amahanga. Kademamu mu ndimi z'amahanga. Hanyuma turifashisha n'amata, muri kuyabona hano turi bwifashishe n'amata. Ikindi turakoresha sucre vanille, nayo muri kuyibona hano turakoresha sucre vanille. Hanyuma twongeramo n'amagi, muri kuyabona amagi aha ngaha turashyamo amagi 6 niyo turi bwifashishe. Hanyuma twifashishe n'ifarini, muri kuyibona ifarini, turi bwifashishe ifarini. Ubu rero tugiye gutangira tubategurire bakunzi bacu. Mukore na share, mukore na like, mwereke abandi bantu bagenzi banyu kugira ngo babashe kubyikorera. Hanyuma tugiye gutangira kugira ngo tuyaponde amandazi yacu, tubereke uko bigenda. Bakunzi bacu rero tugiye gutangira tuvange bya bintu byacu. Tugiye kuvanga ibintu byacu. Tubanje gushyiramo ihiriki, tugiye gushyiramo na bya bishishwa byacu by'indimu na orange. Hanyuma tubivange neza, tube sure yuko byivanze neza. Muri kubibona ntabwo ari ibintu bigoye. Tuvanyemo tuno tuntu niko dutuma y'amandazi yacu ashaka kumara iminsi, amara igihe. Hanyuma twongeramo sucre vanille, tuyishyiramo udupaki tubiri. Hanyuma akandi kantu nibagiye kuberekaho turi bushyiremo kitwa capa mandazi, muri kukabona nako tugiye gushyiramo capa mandazi. Turashyiramo ikiyiko kimwe cya capa mandazi. Ikiyiko kimwe cya capa mandazi. Nizere ko muri kureba ibyo dukora kugira ngo namwe mubashe kubyikorera. Nuko nguko tubigenza. Hanyuma tuze tubakora amandazi aryoshye cyane. Namwe muzabigerageze mwumve uko biba bimeze. Muzabyapurike, ntabwo ari ibintu bigoye cyane. Igihe ufite umwanya ushaka kubikora, ukayashyira mu kantu keza, hanyuma ukayabika mu gitondo. Niba ufite nk'abana cyangwa se ari wowe ku giti cyawe, ukajya ufataho ayo gukoresha nta kibazo. Tugiye kongeramo isukari. Ndashyiramo isukari ibiyiko 6 binini.
nayo ukavanga neza, ikivanga ku buryo wumva ko yivanze neza pe, ivanze n'ifarini ku buryo bivangitse, kugira ngo hataza kugira, kugira ngo nituza gushyiramo ya mata yacu hataza kuba hari ahantu hagiye isukari nyinshi uruhande rumwe. Tugomba kubivanga neza, tukaba tuzi ko bivangitse neza. Muri kubibona nta kigoye kirimo. Ifarini yacu turi kuyitegura kugira ngo tubashe kuyiponda. Iyo byavangitse tugiye gukurikizaho amagi. Tugiye gushyiraho amagi 6 niyo turi bushyiremo. Muri kubibona amagi yacu 6. Pana yayandi mujya kugura mutazi n'ibyo bashyizemo. Hari igihe gugura irindazi ugasanga wenda bashyizemo n'utugi 2 nta ntungamubiri. Hanyuma niturangiza twongeremo n'amata, litiro 1 y'amata. Tugiye kongeramo litiro 1 y'amata kugira ngo tubashe guponda. Ubu ngiye guponda y'amandazi yanjye ku buryo nyaponda bikivanga neza. Nyaponde bize kwivanga. Bakunzi bacu rero murabona yuko amandazi yacu turi kuyaponda, tugiye kunoga. Hanyuma igipondo cyacu tukireke umwanya mutoya. Mwabibonye munaraponda ifarini gashiramo bya bintu byose bikivanga. Muri kubibona ni atari kabisa, ariko bigomba kugira gute kunoga, ariko ntabwo bitwara umwanya munini. Muri kubibona ko igipondo cyacu kirasa neza cyane. Muri kukibona igipondo cyacu tugiye kukireka kibanze kibyimbeho gato. Hanyuma mu kanya turaje tubereke turi gukata amandazi yacu tugiye kuyateka. Bakunzi bacu rero igipondo cyacu kirabonetse. Ngiye gutangira nkate amandazi yacu kugira ngo tubashe kuyashyira mu mavuta dutangire tuyateke. Muri kubibona ko igipondo cyacu cyabonetse. Hanyuma nindangiza
ate duto duto, tugiye gukata utundazi turinganiye, si ngombwa binini cyane. Mwabibonye nagenda kata duto duto, ku buryo ushobora kubyikorera no mu rugo. ntago ari ibikabyo cyane, kubera ko nayo buri bukoreshe mu rugo, ntago ari gucuruza. Umuntu agenda akora duto duto kubera intungamubiri zirimo ziba zihagije kugira ngo ribe ryujuje ubuziranenge. Mwabibonye ko twabigenje, nta kibazo kirimo. Muri kubibona abakunzi bacu, amandazi yacu tumaze kuyakata. Ngiye gutangira nyishyire mu mavuta, hanyuma tubona amandazi yacu ahiye ameze neza. Bakunzi bacu rero murabibona, amandazi yacu tugiye kuyashyiramo mu mavuta. Amavuta kandi agomba kuba atatuye cyane kugira ngo amandazi yacu atababuka. Tuyashyiramo neza twitonze, hanyuma kugira ngo bimere neza. Muri kubibona nta kirwaye kirimo nta kirwaye kirimo. Murabibona rwose bakunzi bacu b'ISARO LIFE TV ko mushobora kwikorera amandazi muri mu rugo, ibintu bikagenda neza. Bakunzi bacu rero b'ISARO LIFE TV murabibona, urabona ko ahiye, arasa neza. Mwabibonye. Ubu tugiye kuyarura, hanyuma tureke yumuke, amere neza, mbega ku buryo ushobora kuyafungura yabanje guhora. Muri kubibona, mwabibonye arasa neza. Amandazi yacu matoya atari manini, murabibona ukuntu ameze, yujuje intungamubiri, nta kibazo. Amandazi yacu ameze neza, mwayabonye, muri kuyabona ko ameze neza. Kuvuga ngo aya wayikoreye iwawe mu rugo, nta mpamvu yo kujya muri butike cyangwa muri buranjeri. Aya mara iminsi, amara igihe, bitewe n'uburyo aba akozwemo. Muri kubibona ko aba ameze neza. Mubonye ibyo dukoze bibashimishije, mwakora like ndetse na comment, mugakora na subscribe abatarayikora, hanyuma mugakora na share ku nshuti zanyu zikabasha kubyikorera. Naho ubutaha murakoze.